Uwe urangba na Ken Street Laban, ulalet banno yap hennen ka arpulai tarik ka badai ka singi ublay, da ka bakinti na jingking umnyam hadu ba undangam jelom. Kadkum ka jingit hu jingki brio basaki ya kani ka jingjia, kilayat hu ba utay urangba ulakinti haka no pai singi jang ka singi ublay, haka por kumba ardunai bat nakalyang ki pulit ka rib hoy lambat ka Kinhun State Disaster Response Force, but Fire and Emergency Service, kilalet mar banwad ya kamet Henry Kim Shim lalap satya. Daytat hadu minta kasi hadian ka jing terish tom jing pulet bat ka Kinhun pelat kilayo bantan no ikamet bat yo uti urang ba latip kerteng kum British dam na Ken Street Laban bat udairu utara jang ka way kadukan badi kitiar elektronik halaban. Nakalyang ki bor pulet ka ribhoy kila pintep hadian balayo tan ya kamet na pendep ru ki jing dan kam kat kum ki kindon an bat ke jing to ket halor kate ke jing ja karang ya chakmat banlap ya kadal ten rai Bayang ni mo no. Walang si angot ay. Wala na. Ikut. Ada benar tak muat? Bossing. Ini rekod. Itu bossing. Oh, ya. Ini pun temblang dan betul pak. Sudah. Habibi pun itu. Sekali arah apa tu? Kamu Busan tu mah sampai Lagi ni pasti lagi ya kami. Oh, ni ikut semua apa juga. Oh, jam 3 ni. Jam chela वो मस्ती का उधर में तो इतना तो फाइट नहीं. इसी तो ऊपर में. वो पकड़ने भी इसलिए नहीं सकता. ये साउथ नॉर्थ में व्यू में है. no.